Pamirsa sesolahan topeng sidekarya ring upacara ngeroras, pinaka cihna puput nyane edan upacara sepisanan nunas keselamatan. Topeng sidekarya keceritayang pinaka sang Brahmana sani sampun muputang amongan pinih becik. Raris ngicenin panugran mangdene upacara sida memargi antar tur ngicen ke Sukertan. Upacara ngerorasin utawi sane kelokta ngerorasin, wanta pinaka edan upacara wusan ngaben ring agama Hindu Bali. Upacara puniki kemargiang, wusan roras serahina risampun ngaben, sane mentutujon antuk nyucian atma, wusan maben tur ngwantu atma nyujur melinggi dados dewa pitara ring suargan. Pemekasan upacara ngeroras, sesolan sidekarya ketanyane kesolang ring edan kaping untat upacara, pinaka Cina pemargin upacara sampun memargi antar. Sesolan topeng sidekarya taler mederbe semertin antuk nunas keselamatan, majeng samian krama ring upacara. Topeng sidekarya mederbe simbolis sekadi warni petak, kenirgamayang kesucian, netra rasa eling, miwa rambut ide nyihna yang pelepasan. Tari topeng sidekarya mapaiketan sarang cerita Brahmana keling, sane mastu dalam watu renggong mawinan ketolak pengerau ide. Pastu inucap sida ical, disampun dalam watu renggong nunas ampura, tur nunas Brahma keling antuk nyiratin tirta penyida, karya mangda ring sejeroning upacara yatnya sida memargi antar. Topeng sidekarya rumasuk soro sesolahan wali, sesolahan pingit sane kesolahan ring upacara keagamaan Hindu Bali, tios anggen sesolahan seni, nanging taler medaging tetuak spiritual mewah filosofis. Sesolahan topeng sidekarya ring upacara ngeroras kebuatan pisan, inggih punika pinaka Cina puput nyane pemargin upacara, nunas keselamatan tur anggen sarana ngemit kauripan sani imbang. Ari Wiratmaja, Bali TV.